yabona la bafowethu akudlalelwa la kumele kude ngoba unamakhosi akhona la so ungayibhayizeli-ke le ndawo ukuthi wena unemimoya uyakwazi ukwenza izinto la ngeke kulunge ngisho ukhehlela izi la zitshele mina bafezela isiziba lesabapha yabo akho nyanga engangena la ayikho inyanga ungayifica la tshele mina hayi khululeka-ke la khona into engifuna unikhombisa yona ukuthi ngiyasaba ukusondela eduze bafethu la ku-ground ingqondo niyayibona le yantuthu leyana nansi ya uthi ngisondezele yona so njengoba imuva nje isilaphaya niyayibona futhi ukuthi niya ngokuphela abanikazi-ke bale ndawo le abanikazi balo mfula lo yabo isuke lapha le ntuthu yathi nansi manje nathi kuzohambe kuhambe iphele bese kuthi laphaya ngizomkhombisa laphaya mawuthi niyakwazi ukubona kahle wathi ngisondezele futhi sondezele mawuthi niyayibuka le ndawo nasi akunesakhiwo laphaya kuphinde kube nesakhiwo laphaya umgede-ke lo kuthiwa uhlala amarasta kunamarasta ahlala lapha kunabantu nje kahle kahle umndeni ohlala lapha kunanesonto futhi kuthiwa kunethempeli lapha laphaya kulowa mgede injalo indaba iphi le ntuthu nayi siya ngokuphela nansi asekusele encane sekuhamba amakhosi-ke kuyiwona aphethe lo mfula-ke aphethe nale mpophoma